Poštovani gledalci, lijep pozdrav. Gledate novo izdanje intervjua portala Odgovor. Naš gost u ovom izdanju je historičar, nekadašnji novinar. Preživio je genocid u Srebrenici. U julu 1995. godine imao je 8 godina. Danas živi i radi u Srebrenici. Autor je knjige Srebrenica ožiljci. S nama je u nastavku gospodin Adem Mehmedović. Lijep pozdrav i hvala što ste izdvojili vrijeme. Hvala vama i zaista mi je drago da imam priliku da govorim za Odgovor. 11. jula obilježava se 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Vi ste imali svega 8 godina u julu 1995. godine kada je počinjen genocid nad Bošnjacima. Kako se danas sjećate tih julskih dana? Šta je ono što vam je najdublje urezano u sjećanju? Kada je u pitanju juli 1995. Evo, iako sam imao 8 godina, uvijek kažem, djeci se valjda urežu ta neka teška i traumatična sjećanja i duže traju nego ona lijepa. Ona lijepa dosta brže zaboravimo, ali ova teška ostaju. Evo, ja sam bio jedno od stotine, možda od hiljade djeci koje je sve to osjetilo i na koje je na kraju krajeva ostavilo trag. Obzirom da sam imao 8 godina, mi smo živjeli u jednom malom selu koje se zove Sastavci, mjesna zajednica Sučeska, i udaljeni smo nekih 18 km od Potočara, od Srebrenice. I kada je Srebrenica u julu 1995. godine pala, mi smo pješke došli do Potočara i to je u suštini bio moj prvi susret i sa bazom Ujedinjenih naroda i sa Potočarima, i obzirom da smo mi bili u selu tokom cijelog rata, nekako ono što je meni prvi dojam bio kad smo došli, obzirom da je bio jul i da je bilo toplina, jako puno ljudi je bilo na jednom mjestu. Ja u suštini nikad više nisam ni vidio ljudi na jednom mjestu kao tad. A obzirom da je bilo jako toplo, obzirom da smo sad gdje je baza Ujedinjenih naroda bila, jako puno ljudi je bilo, ali se svi nekako kretali nešto. Meni je to izgledalo kao da ne znaju kuće, šta će, i bilo je jako puno prašine. To je neki moj prvi doživljaj. Ja sam bio sa majkom, sa sestrom koja je imala nepunu godinu i pol. Otac je otišao preko šume i tu su bila još, s nama su bile od Amidže strine i djeca i nena, i najmlađi Amidža je bio s nama. I ono što je meni ostalo jeste onaj poziv koji je došao preko megafona da na autobuse prvo idu žene sa malom djecom. I moja majka se u nekom tom prvom trenutku dvoumila da li da krene ili da ostane, jer ostale familije nisu baš bili voljni da krenu prema tim autobusima koji su bili poredani pored glavnog puta. I u jednom trenutku majka je krenula. I mi smo došli u blizinu autobusa i kad je bukvalno trebalo da uđemo u te autobuse, jedan od tih srpskih vojnika je rekao majci da ona uđe u autobus sa bebom, to je sa sestrom, a da ću ja sa drugim autobusom, da ima za mene drugi prevoz. Mama nije htjela naravno da uđe, ona je ostala ispred autobusa, on je mene onako poveo sa sobom i to je trajalo neki 10-15 sekundi, minut, ne znam, stvarno sad je teško to procijeniti koliko je trajalo. I on ovako me držao za vrat i onda je jednostavno naišao drugi neki vojnik koji je rekao, ma pusti to dijete u tom smislu tako. I on ništa nije, nikakva reakcija neka posebna bila, on je mene samo okrenuo, šutnuo me nogom i onda smo ušli u autobus i bilo je jako vruće, u autobusima je jako vruće bilo. Ali mama je cijelo vrijeme mene držala pored sebe na sjedištu i onako saginjala me glavu da se ne vidim. Kada smo došli u blizu Kladnja, ja naravno nisam imao pojma gdje smo mi, u suštini nikad nisam bio na tom kraju. Kada smo izašli iz autobusa, rekli su nam da moramo pješke prijeći određen broj kilometara, to je prije onog tunela u Kladnju, da moramo proći tunel i onda ćemo biti na slobodnoj teritoriji.
I sad kako smo išli, s jedne strane je rijeka, a s druge strane je ona šuma i asfalt je. I tu su, kad smo izašli, bili vojnici Republike Srpske koji su govorili samo pravo, samo pravo. To je ono što mi je ostalo zapamćeno, samo pravo. Ne. Ja sam u jednom trenutku majici rekao, žedan sam, hoću vode. I bila je neka voda pored puta. Međutim, mama je rekla, nema skretanja, nema ništa, samo pravo. I to je ono, neka sjećanja koja se urežu djeci. Naravno, sve je to mnogo duže trajalo i mi smo već par dana prije pada Srebrenice bukvalno znali da će se to desiti, jer smo čuli i granatiranje i detonaciju u daljini. I kada je ta vijest došla, jednostavno znali smo, sad moramo da se rastanemo. Evo, otac je otišao preko šume sa svojom braćom, jer oni su jedno od rijetkih koji su uspjeli i preživjeti. A mi smo otišli prema potočarima. Sve je to jedna velika neizvjesnost bila u tom trenutku. Jednostavno, ti su 3 godine u okruženju, u ratu, granatiranje je bilo konstantno. Svi smo mi to zapamtili kao djeca ovdje i vidjeli i mrtve osobe i ranjene i osjetili šta je glad i sve. I u toj neizvjesnosti jednostavno ti ideš, ne znaš kud ideš, rastaješ se s ocem, da li ćete se ponovo vidjeti, da li nećete. Sve je to jedan veliki trag koji je ostavio na nama svima i traume određene, ali evo to sjećanje za cijeli život. Kako se nosite sa tim traumama i sjećanjima kada vam naviru? Pa proradi vrlo često. Mislim, poslije rata mi smo se smjestili prvo na Dubrave, pa smo onda otišli u ono šatorsko naselje, pa smo onda otišli u Gradačac, pa iz Gradačaca bili smo par dana u Banovićima, pa iz Banovića u Vozuću gdje smo ostali, gdje smo mijenjali par onih stambenih objekata gdje smo stanovali. U suštini i poslije rata je rat bio. Jednostavno nije, evo danas mi mnogo pričamo o djeci, o radu sa djecom. Sa nama niko nije radio u smislu da smo imali neku psihološku podršku u tom smislu, da je bilo na taj način da se radilo. Taj segment je izostao. I pogotovo kad dođu ovi julski dani, onda to sve više proradi, sve dođe do izražaja. Pogotovo mi smo opet u Srebrenici, koji živimo u Srebrenici, onda ljudi dolaze, rodbina dolazi i sva priča počinje i završava sa 95. I jednostavno ne može čovjek da ostane imun. Proradi to sve i na kraju kad prođe 11. juli, opet ostanemo tu, onda sabiraš te sve neke utiske. Evo, ja sam radio i kao novinar, jako teških priča, sudbina se čuje, ti neki sjećanja na osobe koje nisu preživjele, razgovora sa majkama i sve to naravno nakupi se da čovjek jednostavno poželi da se distancira u određenom trenutku na nekoliko dana. Ali evo kad kažete da ta sva priča nekako bude fokusirana na ovaj juli mjesec, ono što često čujemo i to je činjenica da genocid nije samo juli 1995. On je počeo još 1992. godine. Srebrenica 1992. godine kada je rat počeo i pogotovo nakon nekoliko mjeseci nakon početka, nakon što su sve okolne opštine bukvalno došle, pale pod srpsku kontrolu i nakon što je bošnjačko stanovništvo protjerano, Srebrenica je postala jedan veliki koncentracioni logor na otvorenom, obzirom da su hiljade izbjeglica došle u Srebrenicu. Hiljade izbjeglica sa domicilnim stanovništvom su nastojale da prežive te mjesece koji su bili strašni. Već decembar 92. januar 93. februar već se osjetila glad. Uslovi su bili katastrofalni u samoj Srebrenici. Nedostatak hrane, nedostatak higijenskih potrepština, nedostatak lijekova. Sve je to ostavilo ogroman trag na stanovništvo. I ne samo to, konstantno je bilo granatiranje grada, konstantno su bile napadi, ubijanje. Jednostavno, u tim mjesecima nije bilo, ja vjerujem da nije bilo dana da nisu bile
desetine ubijenih. Mi imamo zabilježene izvještaje međunarodnih posmatrača koji su boravili u Srebrenici, koji su počeli dolaziti početkom 1993. godine, kraj 1992. početkom 1993. godine, koji su zabilježili katastrofalno stanje u Srebrenici. U njihov izvještaj kažu da su oni zabilježili da je dnevno znalo umirati 10 do 20 osoba od gladi. U takvim uslovima genocid je počeo 1992. s tim da je 1995. samo doživio svoju kulminaciju, vrhunac i onaj finalni čin. 1992. 1993. u Srebrenici je bila totalno beznađe je vladalo među ljudima. 1994. je nešto bila drugačija, obzirom da je 1993. proglašena sigurna zona. I kada govorimo o sigurnoj zoni, obično ljudi imaju pogrešnu pretpostavku da je to teritorija, današnja teritorija opštine Srebrenica koja je 530 km2 i jedna prilično velika teritorija. Kada je proglašena sigurna zona Ujedinjenih naroda Srebrenica, ta teritorija je bila 140 km2. Na 140 km2 bilo je između 50 i 60 hiljada stanovnika. Ljudi koji su boravili u Srebrenici. I u takvim uslovima rađala su se djeca. Veliki broj ranjenih. U jednom trenutku imamo evakuacije ljudi kada su dolazili humanitarni konvoj pa u Srebrenicu, pa onda su s tim istim konvojima, kamionima evakuisani ljudi prema Tuzli. Znači, jedna situacija koja je bila jako teška, jako zahtjevna za ljude koji su se bavili da omoguće neke uslove. Srebrenica je poznata mjesto koje, ako nema soli, zbog voda javlja se gušavost. Zabilježene su razne situacije. U jednom trenutku Srebrenica je ostala bez vode. Mi smo imali situaciju da je u toku rata napravljeno jedno izbjegličko naselje u Zelenom Jadru gdje je, čini mi se, Norveška ili je Švedska napravila to naselje. Takva je situacija bila da jednostavno pretrpana Srebrenica u tom ratnom periodu i u svemu tome i nedostatak hrane i stradanja i ubijanja. Jednostavno mi imamo situaciju da imamo djecu koja su umirala od gladi jer nisu imala adaptirane hrane i tako dalje i tako dalje. Tako da je juli 1995. samo kulminacija i finalni čin genocida. Danas kao historičar vi se mnogo bavite istraživanjem i dokumentujete genocid u svojoj Srebrenici. Kako pristupate tom istraživanju i dokumentovanju? Kada sam se 2014. godine vratio u Srebrenicu, nakon završenog studija historije na Filozofskom fakultetu u Tuzli, počeo sam raditi kao novinar. I tad sam vidio, jednostavno ne možeš da zaobiđeš, evo, dolazi juli, tokom godine se baviš nekim drugim temama, dolazi juli, moraš da se fokusiraš na to. I onda sam primijetio jednu stvar, da me ljudi dosta lakše prihvataju i razgovaraju sa mnom, možda u odnosu na neke druge novinare, obzirom da sam ja neko ko živi u Srebrenici. I kad dođeš nekom i kažeš ja sam odavdje, ja živim, tu sam, jednostavno onda to ljudi lakše na kraju krajeva pristaju i da ispričaju svoje sudbine. Mislim, ne volim pojam priča jer to su sudbine. I kroz taj rad nastojao sam da sve zabilježim, jer po meni postoje međunarodne presude, postoji historijski kontekst šta se sve dešavalo, međutim mislim da historičari nisu dovoljno pažnje posvetili onom ličnom segmentu i ličnim pričama, ličnim sudbinama ljudi. Mi govorimo o žrtvama, govorimo o brojevima, ubijeno je ovoliko ili onoliko, preko 8.000, više od 8.000. Imam osjećaj da smo ponekad sveli to sve na brojeve, a svaki taj broj je čovjek, osoba koja je imala svoje snove ili porodice ili želje i u jednom trenutku je to prekinuto. I nastojao sam da idem u tom smjeru i da prikupim što više tih sudbina, obzirom da ljudi umiru. Generacija koja se vratila 2001. 2002. godine, ljudi u 50. godinama tad, sada su već u 70. i nekoj, i ljudi umiru, jednostavno odlaze na bolji svijet. I nastojao sam da što više prikupim tih priča, jedan dio tih priča je objavljen kroz knjigu, drugi još uvijek stoji, bavim se određenim temama, istraživanjem i jako je mnogo segmenata koji još su uvijek
u potpunosti neistraženi, bukvalno u potpunosti neistraženi kada je Srebrenica u pitanju. Recimo, malo ljudi zna da je u Srebrenici 1994. izvršen popis stanovništva. Nažalost, ti dokumenti nisu sačuvani jer su ostali kada je Srebrenica pala, ali i postoje ljudi koji su radili na tome i koji se sjećaju da su oni popisivali i broj ljudi koji im je ubijen u toku rata, i broj djece, i uzrast i tako dalje. I došli su do zanimljivih podataka da je nakon svih onih evakuacija u Srebrenici bilo više od 45.000 ljudi u 1994. godini. Tako da jako mnogo tema i mislim da tek u narednom periodu će se neke teme više intenzivirati, na nekim će se više raditi. Recimo, malo ko se bavio ili se bavi stradanjem i ubijanjem žena od 1992. do 1995. A gotovo 500 žena i djevojčica je ubijeno od 1992. uključujući 1995. Tako da ja sam osjetio i kao historičar i neko ko je iz Srebrenice, između ostalog i odgovornost i obavezu. Jer ja sam ta generacija koja evo sad učestvuje u organizaciji obilježavanja. Sutra ću da se bavim nekim drugim stvarima, ali čim god da se bavio dok sam u Srebrenici, a nadam se da ću biti, evo, tu sam, živim, imam obavezu jednostavno da se bavim Srebrenicom, da istražujem i da zabilježim što više toga. Pa bit će ono objavljeno na neki način, na ovaj ili na onaj, bit će objavljeno. Vi ste već objavili knjigu Srebrenica ožiljci, koja je snažno svjedočanstvo. Koliko je bio težak proces istraživanja i pisanja knjige, pogotovo jer u toj knjizi na jedan sasvim drugačiji način, kada su u pitanju ubijanja djece, upravo govorite o svojoj knjizi? U Srebrenici je sve simbolika. Ja to vrlo često govorim kada razgovaram s ljudima i o knjizi i kad, recimo, ljudi koji nisu iz Srebrenice, kada pričamo, ja kažem vrlo često, u Srebrenici kada se rađaju muška djeca, ona dobijaju imena po svojim amidžama, dajidžama, djedovima i tako dalje, rođacima. Kada se rađaju ženska djeca, mi im dajemo ona lijepa, što ljepša imena. Tako je moj Muhamed dobio ime po ubijenom dajidži. A Ajša je dobila ime zato što je lijepo ime. 2017. godine, ja možda vjerovatno sam bio prvi i posljednji novinar u tom trenutku koji je zabilježio priču sa rahmetli Kadom Ramić. Ona je tad živjela u selu Bostahovine i njoj su u ratu i genocidu ubijena 4 sina. I ona je već tad bila u poznim godinama, više od 80. I kad smo razgovarali, ona kaže, jedva čekam da umrem. I kad umrem, spojit ću se sa svojim sinovima. Ali dok sam živa, moje rane i ožiljci nikad neće proći. Kada je umrla 2020. godine, dženaza joj je klanjana 5. decembra. 5. decembra se rodio moj sin Muhamed, koji opet nosi ime po ubijenom dajidži iz 92. Kažem, sve je simbolika u Srebrenici. Kada je Srebrenica u pitanju, kada su djeca u pitanju, mislim da svako kroz ova naučna i stručna istraživanja nije posvećena velika pažnja koliko bi trebala djeci. U Srebrenici, evo, u knjizi sam imenom i prezimenom ima navedeno više od 150 djeci koja su ubijena od 92. do jula 95. I to nije konačan spisak. Posle, evo, kada je knjiga objavljena, posle su došle neke dodatne informacije gdje imamo jednostavno djeca su možda i najviše patila u svemu tome. Ne računa da kad uzmemo juli 95. vidjet ćemo da imamo više od 600 maloljetnika koji su ubijeni i za kojih nisu ostali potomci. Što govori o generacijskom zločinu. Sad bi to bili ljudi, odrasli ljudi u svojim 40. godinama gdje bi imali djecu, gdje bi radili i tako dalje i tako dalje. Jako veliki broj djevojčica je ubijen u ratu, jako veliki broj žena. Recimo, malo se pominje 12. april 1993. godine, kada je počinjen jedan stravičan masakr na školskim igralištima. I tada su uglavnom u najvećoj mjeri ubijeni mladi. Ranjen ogroman broj mladih i od tog broja ranjenih koji su uspjeli u tom trenutku preživjeti, mnogi od njih nisu preživjeli 95. Tako da, evo, ja sam nastojao da skupim te podatke i malo na drugačiji način to sve predstavim.
obzirom da svaki taj historijski dio u knjizi, svako poglavlje ima historijski dio gdje su objavljeni određeni dokumenti, gdje su stručna literatura korištena. Svaki taj historijski dio prati i da se tako izrazim, novinarski dio kroz koji sam ja radio i gdje postoje lične priče, to je sudbine objavljene, svjedočenja, fotografije, pisma koja su razmjenjivali braća i sestre, jer imamo porodice koje su se razdvojile. Jedan dio porodice je 1993. otišao prema Tuzli sa konvojima, dok su recimo otac i sin ostali u Srebrenici, oni su razmjenjivali pisma sa svojim članovima porodice u Tuzli. 1995. ni otac ni sin nisu preživjeli, ali evo, porodica u Tuzli je sačuvala ta pisma. I iz toga se može da vidi jako puno na koji način ti mladi ljudi su živjeli u Srebrenici. Pa recimo Muhidin Mehmedović, mladić iz Pahljevića kod opština Zvornik, on je 1992. sa svojom porodicom došao u Srebrenicu, on u jednom trenutku u pismu kaže: odjeće nemam, obuće nemam, jedem jednom dnevno, ali dobro je da smo živi. I to je pismo koje on poslao sestri u aprilu ili maju 1995. godine. U julu je ubijen i 2021. godine je identifikovan i ukopan u memorijalnom centru. Mnoga ta djeca su iz svojih sela došla u Srebrenicu, u Potočare, u nadi da će to biti njihova sigurna zona, da će preživjeti, a nažalost nisu bili svjesni da su, slobodno mogu reći, od jednog zla pobjegli i došli u drugo. Mnogi ti dječaci su sa svojim porodicama došli nadajući se da će biti zaštićeni u bazu Ujedinjenih naroda, jer je to bio neki logičan, ako smo sigurna zona, zaštićena zona, logično je da neko treba da nas zaštiti. Mnogi od tih dječaka su odvojeni u Potočarima, to su dječaci koji su imali 14, 15, 16 godina. Mnogi od njih su i krenuli preko šuma u nadi da će doći do slobodne teritorije i uglavnom su ti dječaci išli sa svojim očevima preko šuma i u mnogim slučajevima imamo situaciju da je, recimo, otac uspio preživjeti, a taj dječak nije. To su uglavnom bila djeca od 16-17 godina. Recimo, 1977. godište. To je godište koje je u julu, koje je do jula, mnogi od njih, jedan dio je napunio 18 godina, a mnogi bi napunili 18 godina do kraja 1995. godine. Više od 200 je trenutno njih identifikovanih i pronađenih i ukopanih u memorijalnom centru. Mnogi još uvijek nisu pronađeni. To su mladići koji iza njih nisu također ostali potomci. To je godište koje je, evo, najviše, ja mislim da je najviše stradalo i ubijeno kada se uzme analiza godišta žrtava genocida. Jednostavno to su bili dječaci koji nisu bili vojno osposobljeni, koji nisu znali put, koji nisu bili pripremljeni na takve uslove. Mnogi od njih su došli u Potočare, odvojeni su, mnogi od njih su zarobljeni na tom putu, strijeljani su. Evo, mi imamo slučajeve gdje je jedan mladić, preziva se Salkić, pronađen u 5 masovnih grobnica. A bio je maloljetan. Znači, tako da mnogo je tih neispričanih sudbina, neispričanih priča i mislim da, evo, mi i historičari moramo se u narednom periodu posvetiti analizama, određenim analizama i godišta i sudbina i da jednostavno svijetu kažemo na koji način su ljudi ubijani. Da su oni, mnogi od njih su bili djeca. Da jednostavno nisu bili ni sposobni za takve stvari. Jednostavno to su bila djeca koja su išla u školu, jer je u 1993. ponovo uspostavljeno školstvo u Srebrenici. Jednostavno djeca koja su trebala da završi srednju školu. Pa mi imamo slučajeva gdje imamo 11-godišnjake, 12-godišnjake. Znači, to su djeca, mislim, evo, sad uzmite dijete od 11 ili 12 godina. Realno, šta je to dijete sposobno osim da ide u školu, da se igra, da ima telefon, da trenira, to je to. Da. Koliko je važno insistirati na historijskim činjenicama i istini o Srebrenici, posebno u kontekstu pokušaja revizionizma? Pa ja mislim lično da jednostavno svijet nije izvukao pouke iz Srebrenice. I zbog toga je možda jako važno govoriti što više o Srebrenici. A zašto nije izvukao kada se, evo, govori stalno o tom? Nije izvukao jer nije želio da izvuče.
Jednostavno, evo, mi smo njima bili jedna mrlja na onome, mrlja na TV ekranu, kako to Dino Merlin kaže, i jednostavno kada se uzme, kada se analiziraju recimo medijski natpisi iz 92. 93. 94. Jer u Americi su objavljeni ti medijski i svih medija, oni su sakupili, objavili posebne publikacije, vidi se da koliko su oni formalno pristupali svemu tome i međunarodna zajednica, koliko imam osjećaj nisu shvatali ozbiljnost situacije. I imam osjećaj da oni jednostavno nisu vjerovali da će se dogoditi genocid, da je to ono, hajde, idemo nekako, to sve traje. Posle toga, nekako, mislim da smo jedini narod koji morao dokazivati da smo mi pobijeni u suštini. Da su ta djeca pobijena, da su ti ljudi izmasakrirani i zakopani u masovne grobnice, zarobljeni ljudi. Da su onda premješteni na njihovo tijelo. Sav taj teret je bio na nama. I dan danas mi moramo da dokazujemo nešto, da dogovorimo o svemu tome. Ali evo, jednostavno, kada evo podvučemo liniju, opet imamo i obavezu da govorimo o tome. U nade, evo, moje lično, zašto sam napisao knjigu kao opomenu mojoj djeci? Da ova sutra knjiga ostane neki trag za mene, pa možda će je pročitati neko i za 50 i za 100 godina, jer tu su navedena imena, tu su navedene sudbine, tu su navedeni tragovi postojanja ljudi. Ako mi sve ne radimo, ti ljudi će biti zaboravljeni. Isto je situacija i sa ovim nišanima. Ako nema nišana, jednostavno imamo ljude koji kažu pa to dijete nije postojalo. Vi pričate, izmišljate glupost, nema groba, nije ni postojalo. Mi imamo primjer sela Sase, o kojima ne govorimo, uopće jako malo govorimo. 92. U tom selu je u maju i junu 92. ubijeno 16 djeci. Kompletne porodice su nestale, ubijene, zapaljene u kući. I jednostavno moramo da imamo obavezu. Danas širom svijeta mi imamo ratne konflikte, sukobe gdje evo najviše stradaju djeca. Mi vidimo svako to dijete koje vidimo na TV ekranima od Palestine, Gaze, Sirije, širom svijeta, to smo mi na neki način. I ako ništa, bar imamo obavezu da govorimo, da kažemo. Bilo je kod nas, ali ne bi trebalo da bude to na nekom drugom mjestu. Nijedno dijete ne treba da bude gladno. Nijedno dijete ne treba da vidi mrtve ljude. Masakrirane ljude. Mislim, ja sam to sve to doživio. Ne bih želio da moje dijete to doživi opet. Isto tako ne želim ni da druga djeca. I jednostavno, evo mi kao Srebrenica, kao planetarni simbol imamo obavezu da govorimo i da pokušamo bar da kažemo šta se kod nas dogodilo i da ne treba na drugim mjestima da se dođe. Za vas koji ste preživjeli genocid i vratili se u Srebrenicu, nastavili svoj život ovdje, oformili i porodice poput vas, koji su trenutno najveći izazovi i problemi sa kojima se danas suočavate? Jednostavno, Srebrenica je jako specifično mjesto za život. I ono što većina ljudi koji dođu sa strane na dan ili 2 ili 3, šta prvo primijete? Jako mali broj stanovnika. I svi kažu, pa vas je malo ovdje. Nemate ljudi. I to je ono gdje smo mi prije rata imali 36.000 stanovnika, danas imamo 4-5.000 i zapravo niko ne zna ni koliko nas ima, obzirom da se to mijenja u odnosu na godišnja doba. Ljeti nas je malo više, zimi malo manje. Mislim da je najveći izazov u narednim godinama koje nam slijede, što je vrlo izvjesno da će broj stanovnika padati. Još. Iz prostog razloga što djeca koja se rode ovdje, odrastu ovdje, odu da se školuju, uglavnom se ne vrate. Ostaju u drugim mjestima i to je i u nekim drugim mjestima slična situacija, ali kod nas je to izraženo. Jer nama kad ode 1 ili 2 djece u porodica, mi osjetimo. I mislim da u tom segmentu je najveća briga. Naravno, obzirom da smo mi malo mjesto na istoku zemlje, podaleko od svih većih centara, onda nam neke svakodnevne stvari predstavljaju problem. Tako da ova djeca požele da odu i u Sarajevo i u Tuzlu i mislim koji druga djeca. Ali evo, malo mjesto ima i svojih nekih prednosti, obzirom da nam je sve blizu
i škola i vrtić i neke stvari, kažem, opet i funkcionišu u našem gradu, od vrtića, školstva i tako dalje. Tu ima neki prednosti gdje je lako se organizovati u tom smislu. Ali generalno, mislim da nam je najveći problem, evo, sela su nam bukvalno prazna. Ono što nas ima, to je Potočari, Srebrenica i mislim da ako neke stvari se ne promijeni, a teško će se promijeniti, mislim, kako privoliti nekoga da danas da živi u Srebrenici? Ali evo, kako motivisati mlade Srebreničane? Imate i vi vašu djecu. Evo sutra, jeste li razmišljali kako biste ih motivisali da ostanu ovdje, da ovdje vide perspektivu? Ostala mi je jedna izjava, radila sam prošle godine priču sa djevojčicama, kad mi je jedna rekla, mi smo tu smo, živimo, mi smo živi. I mislim da je to bitno upravo zato što se radi o potomcima žrtava, da upravo oni trebaju biti tu i očuvati sjećanje i nastaviti svoj život. Da, i ova djeca su nevjerovatna djeca ovdje. To je zaista tako. Imaju nevjerovatan osjećaj pripadnosti domovini i nevjerovatan osjećaj pripadnosti ovom gradu. Je li to zbog prošlosti svega što se dešavalo, je li to zbog ovih bijelih nišana? Sva djeca ovdje povremeno dolaze, obiđu nišane i svako od te djece koja su rođena ovdje ima nekoga tamo. I to je zaista tako. Oni to doživljavaju da su oni tu i da trebaju da budu tu. Sad, život zna da ih odvede u nekom drugom smjeru. Ono što ja mislim jeste da ovdje i za Srebrenici moraju da postoje sistemska rješenja. Kada su djeca pogotovo u pitanju, da moramo da djecu omogućimo sistemska rješenja i školovanje i ostanak ovdje, pa bilo to kroz razne programe subvencije, ali to moraju da budu sistemna. Mi imamo razne stvari koje se dešavale u proteklim godinama gdje vlada ova ili ona nešto uradi i to je neka jednokratna stvar koja nema dugoročni efekt. Srebrenica je specifična sredina i mislim da država mora da ulaže u to mjesto u smislu djece, u smislu izgradnje budućnosti, u smislu ostanka i opstanka ovdje. Mislim, ako za 20 godina ne bude nas ovdje, mislim, šta vrijedi, šta je poenta? Kako to sve postići? Imam osjećaj da ponekad od nas Srebrenici očekuju da mi nešto to sve sklopimo i da kažemo. Ja mislim da to mora da ide sa višim nivoom. Ali vi ne možete sve sami. Ne možemo sve sami, jednostavno. Mislim, ovdje se ljudi bore da prežive, bore se da rade, bore se da nahrane porodicu, da imaju neke normalne uslove. Nije moje da ja vodim državne poslove, da pravim strategiju, možemo da pomognemo i da kažemo šta bi trebalo, ali to dolazi odozgo. Ali nekako imam osjećaj da i politika i sve to, kad je 11. pred 11. svi su tu negdje, posle toga pa i nema ih baš. Jednostavno, hajde, prošli smo još jednu godišnjicu, poslali smo razne poruke koje budu i prođu i nikome ništa. Jednostavno mislim da moraju da se poslože sistemska rješenja, strategija, pa vidite ljudi, ulaganje u djecu, u budućnost je uvijek mora da bude strateški plan, inače odošena. Da li se po vama Srebrenica i žrtve zloupotrebljavaju političke svrhe? Vrlo često. Vrlo često. Neću navoditi nijedan primjer posebno, ali to je pred svaku godišnjicu mi imamo takve stvari gdje ljudi nastoje da iskoriste Srebrenicu za samopromociju. Pa se u posljednjih godina, kako su ove društvene mreže intenzivne, počelo i pretjerivati s tim. Znači, to je bukvalno samopromocija. Od onog najnižeg nivoa, najprimitivnijeg nivoa pa do onih nekih sofisticiranijih načina. Vrlo često mi u Srebrenici čujemo razna obećanja na račun Srebrenice, razne stvari. I obično kad prođe 11. juli ne bude ništa od toga. Mislim, kad sve onda saberemo i oduzmemo klasična zloupotreba Srebrenice. Svi su spremni, evo kad bar govorimo o bošnjačkoj politici, naravno tu je stvar čista, genocid je počinjen i tu nema apsolutno nikakve dileme. Ali vrlo često oni znaju
da zloupotrijebe sve to u smislu da obećaju razne stvari, dođu, malo se uslikaju i onda odu. Ono što mi imamo jednu situaciju, vrlo rijetko političari zalaze među narod, običan svijet, obične porodice. Dođu u memorijalni centar, poštujemo, uslikaju se, prouče Fatihu ili polože cvijeće i to je to. Jako rijetko ulazi među običan narod da vide kako ti ljudi žive, da vide da porazgovaraju, da vide s kojim problemima se susreću, da vide tu djecu koja se rađaju, rastu. Evo, sad je idealna prilika, reprezentacija Bosne i Hercegovine je napravila fantastične stvari. Naša djeca su u dresovima u Srebrenici. To je idealna prilika da uđu među tu djecu, među te ljude, da vide taj jednostavno osjećaj pripadnosti. Sve su ovdje Alajbegović, sad i Bajraktarević. Iskreno, neće mnogi Džeko da budu. Hoće dres Bajraktarevića, Alajbegovića. Zato što se identifikuju s njima. Džeko im je već neko ko je stariji, ovo su dječaci, oni ih vide kao dječake. I to je nevjerovatna stvar. Moj Muhamed koji ima 5 godina, on nosi dres, navija za reprezentaciju. Ja sa 5 godina nisam imao taj osjećaj, nisam znao te stvari. Ali oni znaju. U tom smjeru bi trebalo da ide i politika, da stereti određene stvari, da se spuste jednostavno na nivo i ljudi koji žive ovdje i djece te i da vide jednostavno šta mogu da urade za ovu generaciju koja se rodila i rađa ovdje. Da li se po vama to na neki način politički sve to svodi na takav pristup namjerno ili nenamjerno? Teško odrediti. Imam osjećaj da je to vrlo često nenamjerno. Mi imamo obično politiku koja vrlo brzo i političari koji vrlo brzo zaborave odakle su krenuli i gdje su bili. Da su oni bili obični ljudi koji su možda imali neke poslove, živjeli i nastojali da prehrane porodicu. Znači, imam osjećaj da vrlo brzo zaborave sve to i da vrlo često gledaju to s nekog većeg nivoa. Da je on jednostavno, pogotovo ta visoka politika u Bosni i Hercegovini, da vrlo često ne može da shvati da ljudi, običan čovjek, evo i u Srebrenici ili bilo nekom drugom mjestu, preživljava od mjeseca do mjeseca, da ljudi imaju, da školuju djecu, da to sve košta, da je možda nekima ogromna stvar da iz Srebrenice odvedu djecu na Panonsku u Tuzli. Imam osjećaj da oni to vrlo brzo zaborave i da jednostavno ponekad nemaju osjećaj realnosti, osjećaj kako zapravo običan čovjek živi. Koliko Srebrenica kao grad ima perspektivu? Vidimo prirodne ljepote od jezera, Guber o kojem se priča godinama. Kako gledate na to da se tu ne investira dovoljno? Srebrenica je jedno jako važno historijsko mjesto. Ali mjesto, evo, kad ne govorimo samo o genocidu 1995. i tom kontekstu, Srebrenica je u historijskom smislu grad koji ima kontinuitet života više od 2000 godina. Grad koji je bio u rimskom periodu, bila su dva rimska naselja. Rimljani koristili Guber, bio rimski grad u Skelanima, u Sasama. Tako da Srebrenica, pored tih rimskog nasljeđa, ima 5 srednjovjekovnih gradova, to jest tvrđava. Imamo Guber, imamo jezero Peručac, imamo teritoriju koja je 530 km2 i uglavnom je to planinski dio idealan za razvoj planinskog turizma. Imamo specifična naselja tipa kao što je Lukomir ili imamo Luku i Krušev Dol koja su udaljena od centra Srebrenice 50 km i nevjerovatne ljepote naselja gdje osjeti se onaj duh prošlog vremena. Ali nismo to još uvijek iskoristili. Naravno, ne možemo mi sami, to zahtijeva ogromna ulaganja. Ako su Austro-Ugari mogli 1907. da pakuju Guber vodu u flaše, flaširano i da je prodaju i u Africi, i u Americi, i u Evropi, mi danas ne možemo. Jer je neko blokirao sve to iz prostog razloga, rekao mi imamo pravo na koncesiju za vodu i ne možete vi to raditi na lokalnom nivou. Jednostavno mi ne možemo to raditi. Znači, 100 i nešto godina je prošlo, Austro-Ugari znali, mi danas ne znamo. Ali jednostavno imam osjećaj da jednostavno određene politike
ne želi da se Srebrenica razvija iz prostog razloga, jer Srebrenica je na tom globalnom nivou, pa i regionalnom, jako značajno mjesto. I onda ja imam osjećaj da oni, ako bi Srebrenica vratila svoj život, ako bi nas dosta više ovdje bilo, bez obzira na nacionalnost, da bi taj grad živio, da bi ljudi dolazili, onda to njima jednostavno ne ide u prilog, jer imam osjećaj da određene politike žele da jednostavno Srebrenica odumre i da je to, da je kraj. Ako odumre, onda se neće pričati o Srebrenici. Mada mislim da, s druge strane, naravno to je pogrešan pristup, s druge strane, Srebrenica itekako može da bude pozitivna priča, lijepa priča gdje i nakon genocida ljudi su se vratili, evo i nakon genocida žive zajedno u gradu i Srbi i Bošnjaci i oni nemaju problem da živi. I jednostavno jedni i drugi bi željeli da radi Banja Guber, da je bolji turistička ponuda i na jezeru Peručac. I evo ta Banja Guber, bilo kako da se pokrene, to bi imalo veliki psihološki uticaj pozitivan na to stanovništvo, gdje bi ljudi obnavljali svoje stambene jedinice i izdavali prostore i svašta nešto. Jako bi ostavilo pozitivan trag. Ali evo, imamo kapacitet, ali nedovoljno iskorišten. Sad, kakva je perspektiva? Jako teško sad u ovim odnosima, evo 30 godina je prošlo od rata, mi se nismo puno pomakli u Srebrenici da je nešto urađeno u tom smislu. Hoće li u narednih 30 godina biti, to je jako teško. Ali kad kažemo da možda neko ne želi da se razvija grad kao grad u tom segmentu, da se više ne bi pričalo ovdje o genocidu onom što se dogodilo, da li s druge strane sva ova bogatstva prirodna koja ste vi naveli su u suštini skriveni cilj? A da mislim na to da stanovništvo sve to ometa. Vrlo moguće, vrlo moguće. Evo, mogli smo vidjeti da mi u Srebrenici jako malo znamo o tome u suštini, ali mogli smo vidjeti da je intenzivno istraživanje ovih plemenitih metala na području opštine Srebrenica i evo po nekim analizama ima jako puno i zlata i srebra i antimona, ne razumijem se baš detaljno, ali vrlo je izvjesno i moguće da je i to cilj jednostavno, što je manje ljudi, što manje, ako Srebrenica nema stanovnika, lako je eksploatisati sve to i lako je otkupiti na kraju krajeva i zemljište i može da bude i to neki cilj, a danas kada su u pitanju ta rudna bogatstva i kada su u pitanju ti plemeniti metali, jednostavno te velike kompanije, a vidimo da su u Srebrenici došle te velike kompanije koje su preuzele sve to u suštini, nemaju jednostavno neku zadršku da oni brinu previše o stanovništvu i ljudima koji su tu. Jednostavno, to je onaj kapitalizam, profit i njima u suštini par hiljada stanovnika ne znači ništa. Da se vratimo temi konkretno o genocidu, koliko, evo i 30 godina poslije, vama kao preživjelima, teško se suočavati i slušati negiranje genocidu? Pa vidite, imam osjećaj da smo navikli, da smo više oglugali na takve stvari. Evo, nama koji se bavimo određenim istraživanjem, to ne znači puno. Ja se samo nadam da će pravosudne institucije raditi ono što treba da rade, jer postoje zakoni, postoji jasno propisana pravila ko negira genocid, šta treba da se dešava s njim, ali mislim da je najteže ljudima, posebno majkama, obzirom da su najveće mjere ostale majke same, da je najteže njima u tom smislu, jer se negira postojanje njihovog, evo, konkretno njihovog djeteta. Ja ću navesti jedan primjer. Nura Mustafić je imala 3 sina i supruga. Sva trojica sinova su ubijeni i suprug je ubijen. 2 su pronađena i ukopana u memorijalnom centru i suprug, 3 sin nije pronađen. I ona to kaže na sljedeći način u smislu, pa meni će neko doći reći i kažu mi da ja nisam rodila tog 3 sina, da on nije postojao. Negira njegovo, nije to samo negiranje genocida kao genocida riječi, nego to je negiranje postojanja ljudi, negiranje da su ljudi postojali, da su se rodili, da su imali živote, da su se ženili, udavali i tako dalje.
Mi imamo jednu specifičnu situaciju kada su u pitanju žrtve. Jako veliki broj žrtava nema fotografije. Nisu ostale fotografije, nisu sačuvane fotografije. I mnogim porodicama su, oni koji su uspjeli sačuvati fotografije, to su jedine uspomene, jedini onaj materijalni, vidljivi dokaz da je neko njihov postojao, da je živio. I obično evo kad razgovaram i sa majkama i sa osobama koje su preživjele, oni kažu da to negiranje je zapravo negiranje postojanja. I to je ono što boli. I u suštini ne uzbuđuju se oni previše u smislu da njima nešto može neko uraditi što negira sam genocid, ali nisu oni čak više ni uvrijeđeni, ali samo hoće da kažu da su oni imali sinove, da su imali kćeri, da su jednostavno ta djeca, ubijena djeca, trčala po njivama, da su igrala se, da su imala svoje snove, da su išla u škole. To je ono protiv čega se oni bore, u smislu da kažu da su ti ljudi postojali i da se ne može negirati njihovo postojanje. Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida 1995. godine u Srebrenici. Koliko je ovaj dan na međunarodnoj sceni važan upravo u ovoj borbi protiv negiranja genocida, ali i očuvanju istine o Srebrenici u cijelom svijetu? Pa evo, u tom međunarodnom kontekstu i međunarodnom shvatanju je važan. Zaista, evo, mi smo vidjeli da nakon što je donesena rezolucija, da se širom svijeta obilježava, da je to dan sjećanja na genocid i da to ima svoj neki efekat koji, evo, Srebrenicu je ponovo na neki način vratio u fokus, bar jedan dan godišnje vrati u fokus i svjetske javnosti i međunarodne zajednice. Međutim, ono što je problematično s tim jeste da je to, jedan dan i to je to. U suštini ljudima koji danas žive u Srebrenici, koji su se vratili, koji su direktne žrtve genocida, to nije ništa promijenilo u njihovim životima ili da je to Srebrenici donijelo nešto, govorim konkretno o ljudima koji ovdje žive. Sa tog aspekta sjećanja, pamćenja, to je, evo, smatram, Ujedinjeni narodi su ipak velika organizacija, važna organizacija i važno je da se obilježava širom. Važno je da su, evo, vidim, širom svijeta su postavljeni određena spomen obilježja koja asociraju na genocid u Srebrenici. Jako je to važno i važno je da se obilježava. Ali evo, opet kažem, mnogi rezolucije su ostale mrtvo slovo na papiru. Nadam se da će evo, uspostavili smo Međunarodni dan sjećanja, neke stvari se odvijaju u pozitivnom smjeru, nadam se da će to doći i da će imati pozitivan efekt konkretno na Srebrenicu. Jer imam osjećaj ponekad kada govorimo o Srebrenici, da ljudi vrlo često, pogotovo ta međunarodna zajednica, govori o nekoj imaginarnoj Srebrenici. Oni u suštini svi zaobiđu ovaj konkretni dio ljudi koji živi. Jako teško. Imam osjećaj da su oni ostali u 95. i 96. kad je, evo, ili u onim godinama kada je zvanično presuđen genocid u Hagu i da su oni tu stali, završena priča. Da nikako ne mogu da shvate da ljudi posle toga žive u Srebrenici i da je to najvrijednije čemu mora se posvetiti pažnja pored ovog obaveze sjećanja i pamćenja. Teško je to, zaista teško je objasniti, ali tako nama to izove, kad mi gledamo iz Srebrenice, nama to tako izgleda. Možda je to što međunarodna zajednica ima razne stvari kojima se bavi i da im Srebrenica više nije u fokusu osim tog jednog dana. Ali ista ta međunarodna zajednica ima obavezu prema Srebrenici. Nisu uspjeli izvršiti svoju misiju 1995. godine. Tim njihovim neuspjehom je samo povećana obaveza prema Srebrenici, bar bi trebala da bude. Međutim, danas ja imam osjećaj, evo, usvojili smo još jednu rezoluciju, obilježit ćemo jednom godišnje i to je to. Ali svi imaju priliku doći, vidjeti, sresti sve vas preživjele ovdje i čuti iz prve ruke od vas sve što se događa. Da, ali ja zaista imam osjećaj da ljudi, evo, pogotovo međunarodna zajednica, pa i naši određeni, oni ne mogu jednostavno da shvate da neko živi ponovo u Srebrenici. I mislim da je to ključni problem, da ljudi jednostavno dođu ovdje, poklone se žrtvama i tu završi se priča. Oni jednostavno, to je to, gotovo.
Jer možda je to malo i specifična situacija sa Srebrenicom, obzirom da smo mi, evo, nakon genocida, mi smo se ponovo vratili u Srebrenicu. Malo je mjesta u svijetu gdje su se ljudi ponovo vratili i formirali život. Istina, u manjem obliku nego što je to bilo prije genocida, ali tako je kako je. Onaj dio ljudi koji se vratio, koji živi danas, tu je, jednostavno tu je. Što ova djevojčica kaže, mi smo tu i to je to. I ja imam osjećaj da vrlo često ljudi ne mogu da svare, pod navodnicima, tu činjenicu da ljudi posle genocida su se vratili, da su formirali porodice i da se djeca rađaju. Koje su po vama najčešće zablude ili dezinformacije o Srebrenici s kojima se susrećete i vi kroz svoj rad, istraživanja i kako se borite protiv njih? Srebrenica je jako široka tema. Evo, u ovom istraživanju. Obično mi imamo, ja mislim, uvijek kažem, određene državne aparate, službe rade iza tih stvari gdje se nastoje da se revidira broj, da se smanji broj žrtava. Pa imamo igralište 12. aprila, kaže jeste, bio je zločin, ali nije to baš takav zločin, isto i sa genocidom, jeste počinjen je zločin, ali nije to baš taj broj. Pa eto, uspjeli ste pronaći više od 6.000 ljudi, nema više, to je to. Tako da jednostavno uvijek će postojati ljudi koji će nastojati da umanje i broj žrtava i da i negiraju genocid i revidiraju sve to, ali ono što ja s moje strane mislim jeste da mi samo treba da radimo u smislu da govorimo istinu i samo istinu i da prezentujemo onako kako jeste. Ako je ubijeno 150 djeci, ako su djeca umirala od gladi, ona su umirala od gladi. I to ne može ništa promijeniti. Razija i Sadija, djevojčica iz sela Bukovica koje je bilo u zaštićenoj zoni, u sastavu sigurne zone, su umrle 14. dan od gladi jer nisu imale adaptirane hrane. I to je posvjedočila njihova majka, rahmetli, njihov brat, jedan, drugi i treći. I to je to. Mi ne treba ništa drugo da radimo. A naravno uvijek će biti i revizionizma i negiranja i mi moramo samo činjenicama da se borimo protiv toga. Mi imamo situaciju sljedeću gdje ljudi previše vi pričate o svemu tome. Treba to malo pustiti. Možda mi previše pričamo, ali jednostavno previše i onih koji kažu da mi nismo postojali. I ako smo postojali, da nas nije bilo toliko, da nas je bilo dosta manje, koji kažu pa eto, ako je neka bila i masovna grobnica, nije ih bilo toliko. Pa da nisu bila ni primarne, ni sekundarne. A jedno tijelo znalo se pronaći u 5 masovnih grobnica. Mi danas ukopavamo 2-3 kosti. Posle svake dženaze imamo reekshumaciju gdje je dokopavanje kostiju koje su pronađene naknadno. Pa imamo jednu grobove gdje se otvaraju 4-5 puta jer se dokopavaju ta tijela. I to je jedan segment i to je onaj nastavak genocida, nastavak zločina gdje su ljudi pobijeni, stavljeni u masovne grobnice, pa onda premještani iz jedne u drugu u treću grobnicu. Tako da jednostavno mi imamo obavezu i evo jedna generacija, ne samo mi iz Srebrenice, nije Srebrenica samo naša rana i ne moramo mi se govoriti. Mi imamo generaciju historičara u Bosni i Hercegovini koji trebaju ozbiljnije da se posvete istraživanju genocida. Fakulteti u Bosni i Hercegovini, pogotovo fakulteti koji imaju odsjeke i historije i srodnih nauka. Po jedan semestar svi studenti da dođu ovdje da istražuju, da borave u Srebrenici. Nekim to bude neki način, neki cilj. Jednostavno, Srebrenica je planetarni zločin, zločin genocida, presuđen zločin i tu je obaveza historičara da se istražuju. Ja bih najviše volio da smo došli do tog nivoa da mi evo možemo samo da se posvetimo nekim svojim životima i da te svoje neke rane liječimo na najbolje što znamo, a da se sistemski istražuje genocid, da se to publikuje, da se prezentuje i da se i na taj način borimo protiv i negiranja i minimiziranja i jednostavno protiv tih pojava koje nastoje da kažu da mi nismo postojali. Da, evo i akademici, ali i mladi imaju priliku doći i boraviti ovdje u Memorijalnom centru. Konkretno, Memorijalni centar izrastao je u jednu respektabilnu instituciju. Kako vidite upravo njegovu ulogu u očuvanju istine i edukacije budućih generacija? Memorijalni centar
mora da bude najvažnija institucija u Bosni i Hercegovini. I to je činjenica. Sve ispod toga nije dobro. Meni je zaista drago da je Memorijalni centar u proteklim godinama izrastao u jednu respektabilnu instituciju koja okuplja veliki broj mladih ljudi, koja je otvorila svoja vrata ljudima koji hoće da dođu, da istražuju, da borave ovdje i omogućila im na kraju krajeva te uslove da budu ovdje. I to je jako važno. I nadam se da će samo to ići još u boljem i masovnijem smjeru u narednim godinama. Naravno, Memorijalni centar je državna institucija i svjesni smo mi šta sve mora da se prođe u određenim situacijama da bi Memorijalni centar dobio podršku, recimo, Vijeća ministara. Da je to politička borba, postoje neke stvari jako teške za uraditi, ali evo, kada ima volje, kada ima želje, mi evo vidimo rezultate da se može uraditi puno toga i zaista Memorijalni centar je u svojoj moći uradio jako puno. I to se između ostalog vidi i ne samo po mladim ljudima koji borave ovdje, koji radi, nego i po muzeju genocida, izložbama i postavkama i arhiviranju, prikupljanju i svjedočanstava i predmeta i rada sa preživjelima. Tako da evo, ja se nadam samo da će to ići još u boljem smjeru. Naravno, postoji drugi segment o kojem i ne govorimo previše, međutim Memorijalni ne može tu sam puno uraditi, jeste da mi tragamo za više od 1000 žrtava još uvijek. I to je segment o kojem i moramo govoriti i nadam se da ćemo doći u jednom trenutku da svaka ta ubijena osoba ima svoj mezar, ima svoj nišan, da porodice jednostavno imaju mjesto gdje mogu doći i znate da je tu. Da, otežavajuća okolnost kod traganja su i skrivene grobnice. Često se apeluje na one koji znaju gdje se nalaze da prijave čak i anonimno. Koliko dodatno to otežava proces? Ja mislim da je najteže porodicama u svemu tome. Ta agonija koja traje više od 30 godina. 1995. godine, kada smo mi došli iz Srebrenice u Tuzlu i kada smo se smjestili po raznim mjestima, prvi dan su bili u nade da će doći naši. Jednostavno, evo, ja sam se nadao da će doći moj otac i on je uspio doći. Moji prijatelji se nadali da će doći njihovi očevi. Mnogi od njih nisu došli. Posle tih prvih mjeseci nade da će doći, jer mi imamo ljude koji su dolazili nekoliko mjeseci poslije, počele su majke i porodice da žive u nadi da će pronaći njihove volje, da će ih ukopati. 31 godina je prošla, još uvijek nisu svi pronaći, nisu svi naći. Ali više nema te nade da će se neko... Mnogi su majke umrle u toj nadi i iščekivanju da će pronaći. I ono što je zanimljivo i emotivno, vrlo često emotivno i kad se razgovara evo, i sa majkama i sa preživjelim članovima porodice, da oni kažu, osjećaju sreću kad pronađu, kad se identifikuju, kad se pronađe makar jedna kost. To je jako emotivno i teško možda i za shvatiti, da se raduješ kad pronađeš kosti svojih voljenih, da ih jednostavno da znaš, da možeš da ih ukopaš, da znaš gdje je njihov mezar i da možeš da odeš, da obiđeš. I kažem, ja sam imao situaciju dok sam radio na knjizi, obzirom da u knjizi ima više od 250 imenom i prezimenom majki koji su se vratile ovdje i živjele. Mnogi od njih su umrle u međuvremenu. Ja sam imao situaciju, zabilježim određenu informaciju u januaru, majka već preseli u februaru. Odi na bolji svijet. Mnogi od njih nisu pronašle kosti svoje djeci. I to je ta nada što je nekako, što kažete, sve manje nade, sve manje realnoj šanse da će se pronaći. Ja imam osjećaj da mnogi nećemo ni pronaći na kraju. Ali mnoge porodice se također teško odlučuju za ukop upravo zbog toga što imaju tu nadu da će pronaći kompletno tijelo, iako to iz godine u godinu, evo 30 godina poslije, skoro je nemoguće. Kako hrabriti te porodice da pristanu da ukopaju svega nekoliko kostiju? Mislim da je najbolji način u tom smjeru razgovarati s onima koji su pristali na ukop
I recimo Ahmed Efendija Hrustanović iz Srebrenice objavio prije par godina jedan svoj emotivnu priču o svom ocu kojeg je ukopao nekompletno tijelo. I naknadno su ukopavani dodatni dijelovi tijela njegovog oca Rifeta i opisao on kroz šta sve porodice prolazi i koliko je to zapravo teško, ali s druge strane zna gdje ukopava, zna da ima nišan, da ima mezar. Ta od tijela koja nisu kompletna, koja su pronađena, nisu kompletna i zna se da pripadaju određenoj osobi, sada su trenutno smještena u podrumima, da se tako izrazim, u mjestima koja nisu adekvatna. I treba razgovarati s ljudima. I to je najvažnije, vjerovatno. Ja razumijem iz te strane, mnogi, jako je teško pristati da ukopaš, a znaš možda imaš nekoliko kostiju. Ali opet, s druge strane, znači se tačno gdje je njegov mezar, gdje je njegov nišan i mjesto gdje uvijek u svakom trenutku, u svako doba dana i noći možeš doći i obići taj nišan. Baš u ovim institutima i mjestima gdje su smještene kosti teže to ide. Ali evo, ja se nadam, mislim da je vrijeme došlo i za to da ljudi koji su ukopali nekog svog nekompletno tijelo podijele ta iskustva, razgovaraju sa porodicama i jednostavno da im pomognu svem. Razumljivo da je jako teško, ali evo, nadam se da će i određene grobnice biti otkrivene, da će se pronaći i ovi ostali što nisu pronađeni, jedna kost. Opet kažem, možda je najbolje poslušati majke koje su ukopale evo, po nekoliko kostiju. One najbolje znaju i taj osjećaj i kako to sve reći i na koji način. Dotakli smo se memorijalnog centra i te jedne od važnijih aktivnosti koja je i organizacionog odbora i memorijalnog centra da se kroz različite programe u funkcionisanje i memorijalizaciju žrtava uključuju mladi ljudi. Iz godine u godinu upravo vidimo pojačan taj angažman djece, mladih, potomaka žrtava genocida. Koliko je po vama bitno da u godinama koje dolaze još snažnije se obilježava 11. juli. Pitam vas to iz razloga i kada se jednog dana prestanu ukopavati žrtve, da obilježavanje i tada treba ostati dostojanstveno. Činjenica je da ćemo mi u jednom trenutku doći u situaciju da jednostavno nećemo imati više ukopa žrtava. Evo, vidite, svake godine sve manje i taj broj, nekad je to nekoliko, nekad to izađe na 10, 20 identifikovani. Ono što je dobro u tom segmentu da je islamska zajednica preuzela dio određene obaveze i da će se uvijek klanjati dženaza za žrtve, bez obzira bilo tijela ili ne bilo, to je sa vjerskog aspekta regulisano i jako dobro u tom smislu. Ono što je važno su druge propratne aktivnosti koje prate godišnjice obilježavanja. Evo, mi imamo Marš mira, jednu od najznačajnijih aktivnosti u okviru obilježavanja godišnjica genocida, gdje imamo više od 20 godina. I ti početci Marša mira su bili izuzetno teški. Mi sad imamo logističku situaciju na samoj snazi, da je to sve dovedeno do jednog velikog nivoa i da nema ni prepreka ni problema, da svi mogu da pređu taj u suštini Marš mira od Nezuka do Potočara. Sve veći broj mladih se i u Marš mira uključuje. I ono što je zanimljivo jeste, mi sad imamo generacije očeva i sinova, mladića koji su kao djeca krenuli prije 20 godina prve marševe, sad oni dolaze sa svojom djecom. I dolaze i iz cijele Bosne i Hercegovine, iz cijelog svijeta. Bitno je da je Marš mira postao prepoznatljivo internacionalno mjesto gdje mogu da se steknu različita iskustva, gdje mogu da se čuju i jednostavno da se doživi na neki način sve to što su ti ljudi pokušali da pređu u julu 1995. godine. Naravno, imamo jedan dio preživjelih koji su uspjeli da prežive. Kako vrijeme prolazi, sve ih je manje jer ljudi odlaze, godine čine svoje, ali evo, jako je važno da imamo te sadržaje,
da imamo i memorijalni centar, mjesto gdje ljudi dolaze mimo obilježavanja godišnjica, da imaju priliku da se upoznaju sa prošlošću Srebrenice, sa genocidom i jednostavno imam osjećaj da to potakne mnoge da kažu bio sam u Srebrenici, bio sam u memorijalnom centru, obišao sam i muzeje i mezare, sad ću da idem na Marš mira. Jednostavno ta konekcija postoji i ono što ja vidim jeste da će se u narednim godinama više pažnje posvećivati i Maršu mira, ali i određenim drugim aktivnostima u okviru obilježavanja godišnjice. Pominjali ste u jednom dijelu intervjua proces reasocijacije poslije dženaze. U okviru ovog procesa, podsjeću zbog gledalaca, dodaju se posmrtni ostaci žrtava genocida koji su naknadno pronađeni u pojedinačnim i masovnim grobnicama. Koliko taj proces dodatno produbljuje rane porodicama i bolan je za sve preživjele? U razgovoru sa ljudima koji su vršili, čiji su voljeni ponovo, čija su dijelovi tijela ponovo dokopavani, mnogi od njih su rekli da im je to teži trenutak nego sam čin dženaze 11. nego prvo ukopavanje. Jer oni to nije jednostavno ponovo otvoriti mezar, izvaditi te kosti, sve komplet, pa tu patolozi i ljudi koji rade slože i poredaju. Jednostavno bude to emotivno, bude teško i ono što sam razgovarao jeste da ljudi kažu da im se sva sjećanja vrate. I zbog toga je razumljivo da ponekad porodice duže čekaju da kažu hajde sačekajte, nemojte ove godine to raditi iz prostog razloga zato što je to emotivno, što je teško. A obično svi hoće da budu tu kada se vrši rekshumacija i reasocijacija posmrtnih ostataka. Ja kažem, nije dovoljno pažnje možda posvećeno ni u javnosti tom postupku, ali taj postupak rekshumacije i ponovog sklapanja tijela, dodavanja kostiju koje su naknadno pronađene u masovnim grobnicama, govori možda i najviše o monstruoznosti samog zločina, genocida. Da je nečije tijelo prvo je pogubljeno, znači neko je ubijen u jednu masovnu grobnicu, pa premješten, pa u drugu masovnu grobnicu, pa možda premješten i iz te masovne grobnice. A obično se to radilo i teškim mašinama i ta tijela su pokidana, izmrvljena i to, kažem, najviše govori o samoj monstruoznosti zločina genocida koji je počinjen u Srebrenici. Da li ste zadovoljni procesom traganja za nestalim? Pa vidite, još uvijek se traga za više od 1000 žrtava. 30 godina je prošlo, više od 31. godišnjica će biti obilježena u julu. I mislim da porodice nikako ne mogu biti zadovoljne obzirom da se traga za jako velikim brojem. Po vama, da li bi se proces trebao ubrzati? Ako i kako moguće. Naravno, mislim, ako postoje preduslovi za to da se ubrza, trebao bi da bude što brži, jer zamislite neko čeka 30 godina da pronađe nekoga, da ga ukopa, da zna gdje mu je grob. Sad, ja zaista ne znam koliko ima identifikovan, koliko je pronađenih tijela, ali mislim ako su pronađena i ako je zbog nekog drugog to sve stoji, onda nije dobro. Ali znam da jako veliki broj tijela uopće nije pronađen. Pa mi imamo situacije da su kompletne porodice nesle, da nije imao kao dati uzorke krvi i tako dalje. Ali da proces traje dugo, to je činjenica i to je najveći teret samim porodicama. Ovog 11. jula je 31. godišnjica genocida. Vi, Srebreničani, godinama upozoravate na to da sjećanje na žrtve genocida ne smije biti svedeno samo na ove dane jula, kako smo govorili nekoliko puta i kroz ovaj intervju. Šta je po vašem mišljenju najvažnija lekcija koju čovječanstvo, ako nije do sada, naučilo da nauči iz Srebrenice? Pa, čovječanstvo, evo, cijeli svijet bi trebao da izvuče poruke. Mi smo ti koji smo spremni da i dalje kažemo te poruke koje bi svijet trebao da čuje. I evo 31 godinu poslije spremni smo da govorimo o tome. Ne da bi
činili nažao nekome, nego jednostavno da bi upozorili na svijet na ono što se desilo nama, ne treba nikome više da se dešava u svijetu. Kažem, bojim se da svijet nije izvukao pouke, nadam se da hoće i ono što evo uvijek moja poruka jeste da svi ovi zvaničnici, međunarodna zajednica treba da vidi evo, zajednicu, konkretno Bošnjaka u Srebrenici danas. Kako ti ljudi žive. Da žive sa svojim traumama, da žive sa posljedicama genocida, ali opet su da su nakon svega odlučili da žive u Srebrenici, da ponovo izgrade život u Srebrenici. Mislim da je to najveća i najjača poruka koja može da se uputi cijelom svijetu. I mislim da cijeli svijet može jako puno da nauči od nas i treba da nauči. Evo, pomenuli smo u ranijim dijelovima da mnogi ne shvataju važnost živih danas. Mislim da je to jedna od poruka. Naravno, kultura sjećanja i pamćenja mora da bude tu. Moramo da brinemo o žrtvama, o mrtvima, a pored mrtvih moramo da brinemo i o živima. Hvala vam lijepa na vašem vremenu. Hvala vam. Poštovani gledalci, toliko u ovom izdanju. Hvala na pažnji i doviđenja.